wanataabika, wengine wanabakwa, wanalawitiwa, wengine mayatima na wengine wajane, wengine wakimbizi wanahangaika. Mama na watoto wanataabika, wengine wanabakwa, wanalawitiwa, wengine mayatima na wengine wajane, wengine wakimbizi wanahangaika. Vita vya kidini sasa vimeanza, huko Nigeria watu wameangamizwa. Tukeshe kwa maombi, tumuombe Mungu, yeye ni mwaminifu, atatusikia. Vita vya kidini sasa vimeanza, huko Nigeria watu wameangamizwa. Tukeshe kwa maombi, tumuombe Mungu, yeye ni mwaminifu, atatusikia.